smo vrlo često i Jackie prisutan tu kad mi radimo terapije, jer negdje klijenti se osjećaju opušteniji i ljepše kada je on tu. Ljudi kad kažu jao, pa kao to je obaveza. Jeste obaveza, ali je to lijepa obaveza. Obaveza koja će vas možda u teškim trenucima natjerati da ustanete. Kad vi možda nećete imati snage sve to da uradite. I naprosto kad uđete u stan u kom nema tog psa koji vam se raduje, vama je sve prazno. A on nam je tu negdje bio taj jedan vid podrške. Znači, ono što ja uvijek kažem, ljudi koji dožive neki težak gubitak, oni se bolje nose ako imaju kućnog ljubimca. Znate, vi sa njim morate izaći napolje. Nećete se zatvoriti, nego ćete jednostavno morate se pokrenuti. Pa možda i ako vam se ne komunicira sa ljudima u tom momentu, neko će njemu prići, pa ćete vi uspostaviti taj socijalni kontakt. Olako se koristi taj termin, jer je depresija ozbiljna klinička dijagnoza. Znači, a to ako u momentu doživljavamo neke neugodne emocije, ne znači da smo depresivni, uopšte znači, nego se borimo u stvari sa tim emocijama koje su prirodne. Možda je se desio neki stres, pa i zato imamo. Ja za anksioznost vrlo često imam običaj da kažem da nam ona prethodi depresiji. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Vuvkesta. Evo, januar nam je nekako pri kraju i već smo se zahuktali u ovoj 2025. godini, ali prije nego što predstavim naše današnje goste i vrlo zanimljivu temu, moramo da se zahvalimo onima koji su nam omogućili i pružili veliku podršku u realizaciji ovog projekta, Zoocentar Sarajevo, koji čini 7 specijaliziranih prodavnica za kućne ljubimce u Sarajevu, u kojoj možete pronaći širok spektar proizvoda za svoje najbolje drugare, poput premium visokoproteinske prirodne hrane za pse, Platinum, te mnoštvo drugih proizvoda. Tu je sa nama i DM, Drogerija Market, najveći lanac drogerija u srednjoj i istočnoj Evropi, u čijoj širokoj ponudi ćete pronaći Dajne Bestes hranu za pse i mačke, kao i sjajne grickalice za međuobroke. Keti svijet ljubimaca, specijalizirane prodavnice za kućne ljubimce i Keti veterinarska stanica su najbolji partneri za zdravlje vaših ljubimaca, u čijoj ponudi možete pronaći i vrhunsku spektrum hranu, kompletnu i izbalansiranu super premium hranu za pse. Za super izgled našeg studija tu su i naši partneri i patroni Nostro, svijet namještaja i dizajna inspirisan komforom i elegancijom. I naravno naši stalni partneri i prijatelji Pet Friendly Hotel Residence Inn by Marriott, koji se i ove godine brine da se svi naši gosti i njihovi ljubimci imaju najugodniji boravak u Sarajevu. Moja današnja gošća, odnosno gosti, ali da predstavimo prvo lida ove današnje emisije, jeste neko ko je put svoje duše odabrao nesebično pomagati onima kojima je pomoć potrebna. Ona je psiholog, medicinski medijum, klinički hipnoterapeut. O današnjoj epizodi o tome kako psi utiču na mentalno zdravlje, kako razvijamo empatiju, kako je gubimo, još mnogo toga ćemo govoriti sa Slađanom Đaković. Slađana, dobro nam došla i dobrodošao Džekac. Bolje vas našla, jeste. Kako god, znači, pošto ga niko ne zove pravim imenom, to je sve super. Jackie nam je tako mali ljubimac, što ja kažem mali starac u stvari, pošto ima 14 godina, ali je prepun ljubavi. Za 14 godina u sjajnoj kondiciji, ali to je jedino moguće. Šta u stvari vidimo koliko ljubav utiče i na nas i na ljubimce. Recimo, postoje ljubimci sa 14 godina koji jedva hodaju, on je već razigran i dosta vitalan za te godine i za Maltezera. Kako je Džekac ušao u tvoj život? Evo ja ću već preći na ti. Pa ovako, ja sam navikla čitav život da imam kućne ljubimce i u djetinjstvu bilo je tih nekih perioda, kao i kod svakoga, koji su bili teški i uvijek je tu bio taj pas koji je tu gdje usmjerimo ljubav, gdje nam je lakše i ljepše se osjećamo. I onda se dešava taj moment, nakon jednog pekinezera smo bili bez psa 3-4 godine i naprosto kad uđete u stan u kom nema tog psa koji vam se raduje, vama je sve prazno. I potreban je ponovno bio taj osjećaj da zaživi, što ja kažem, kad uđem da skoči da ne zna na koju će stranu prije i on je donio ponovnu radost u naš dom. 14 godina je dug period, recimo, to je jedna epoha cijelog života. Šta je stalo u 14 godina njegovog života, što se tiče
odnosa povezanosti tebe, tvoje porodice zajedno s njim? Pa jako puno toga. Prošli smo i jako lijepe trenutke zajedno, ali i jako teške trenutke, uključujući i gubitak člana porodice, gdje je svako u stvari na svoj način procesuirao tu tugu, a on nam je tu negdje bio taj jedan vid podrške. Znači, ono što ja uvijek kažem, ljudi koji dožive neki težak gubitak, oni se bolje nose ako imaju kućnog ljubimca. Znate, vi sa njim morate izaći napolje. Nećete se zatvoriti, nego ćete jednostavno morate se pokrenuti. Pa možda i ako vam se ne komunicira sa ljudima u tom momentu, neko će njemu prići, pa ćete vi uspostaviti taj socijalni kontakt i nema povlačenja. Onda oni nekako pružaju tu ogromnu, traže jako puno ljubavi i pružaju tu u stvari ljubav, jer vi vidite radost kod njih. Oni vam se stvarno obraduju, to je nevjerovatno. I zato naš mozak počne da luči taj serotonin i taj dopamin, sa koga mi osjećamo to blagostanje. Znate, kortizol počinje da se snižava, hormon stresa pod kojim smo tad i nekako sve bude lakše. Koliko je to u stvari zaista bitno da bi ljudi recimo osvijestili tu jednu cijelu hormonsku vezu između našeg tijela, kako u stvari reagujemo, i u odnosu u korelaciji sa kućnim ljubimcem. Šta je tu, šta psihologija kaže, šta kaže recimo i praksa i šta se dešava u jednom organizmu kada smo u sinergiji sa jednim kućnim ljubimcem, zašto u biti imamo potrebu za kućnim ljubimcem? Odlično, pa hajmo to sagledati ovako. Mi inače kad pričamo o mentalnom zdravlju, ljudi uvijek pomisle neka dijagnoza, neki poremećaj. Ne, mentalno zdravlje ne predstavlja samo odsustvo te neke bolesti ili poremećaj, nego predstavlja to stanje u kojem je pojedinac sposoban da funkcioniše i doprinosi društvu i da se adekvatno nosi sa stresnim situacijama koje ima u životu. Mi živimo u ovom 21. vijeku i zaista nam je ubrzan tempo života i svi imamo, znači, malo više stresa nego što je to bilo ranije. Međutim, šta se dešava kada imamo kućnog ljubimca? Mi kad smo pod stresom, znači, dolazi do mišićne i do nervne napetosti usled lučenja kortizola. Znači, te endokrine žlijezde koje se nalaze iznad bubrega u stvari luče hormone stresa. Najviše, znači, se luči tada kortizol koji zaista jako loše utiče ne samo, znači, na naše mentalno stanje, nego i na naše tijelo i ljudi negdje o tome ne razmišljaju. Mi imamo jako puno kardiovaskularnih oboljenja, imamo recimo ljude koji imaju povišen pritisak i ono kao mlad čovjek ima povišen pritisak. Zato što taj kortizol u stvari narušava naš organizam, jer bez fizičkog zdravlja nema ni mentalnog blagostanja. To je dvoje u uskoj vezi. A ono što se dešava, vi kada mazite svog kućnog ljubimca, nivo kortizola opada zato što počnu da se luče serotonin i dopamin. I negdje to stvara taj neki balans. Automatski se osjećate smirenije. Koliko god da ste napeti, to popušta. Tenzija se smanjuje. Jeste, jer je taj hormonski proces u stvari taj koji je važan. I ono što nam se također dešava jeste da u određenim momentima kad se igramo sa kućnim ljubimcima, svako se igra sa njim jer oni jednostavno traže tu igru i pažnju, nekako skreću na sebe, dolazi do lučenja oksitocina. I taj oksitocin nama u stvari daje taj osjećaj privrženosti. Mi smo socijalna bića, imamo potrebu da pripadamo negdje, imamo potrebu da nas neko razumije, da je neko tu uz nas. I vrlo često se dešava u tim nekim međuljudskim odnosima i čak i između članova porodice da se ljudi nekada ne razumiju. Znate, ali vi od svog psa nikada niste čuli ništa ružno, niti vam je on rekao pa nije to baš tako. On je jednostavno tu i pruža vam pažnju. A koliko, recimo, koji je ključni faktor, kako mi odabiremo kućne ljubimce? Jer nekako iz cjelokupne prakse postoje oni koji su naklonjeni mačkama, postoje oni koji su naklonjeni psima, postoje drugi koji su naklonjeni pticama i tako dalje. Šta je krucijalni moment i koji je to profil ličnosti koji će odabrati, recimo, psa za kućnog ljubimca ili mačku? Dakle, tu su obično ljudi su različiti i trebamo biti različiti, što je u stvari ljepota biodiverziteta, ali kako pravimo odabir? Postoje ljudi koji žive čitav život bez psa i onda, recimo, nama dođu i kažu ja moram da sebi nabavim životinju, treba mi. Šta je to što nama budi tu potrebu? Da li je to, recimo, ova era konzumerizma, koja nas je sviju malo obavila, da li je to era digitalizacije gdje smo svi prelijepi, prezgodni, prebogati, preuspješni na društvenim mrežama i onda kada se zatvorimo u svoja 4 zida, onda ko smo? Šta smo? I onda tu nastaje ta jedna praznina koju
jedino mislim da kućni ljubimac može da upotpuni. Odakle dolaze praznine i kako u stvari biramo kućne ljubimce i zašto nam oni trebaju? Bravo, Nedime, jedno jako dobro pitanje, jako dobro objašnjenje. Zaista mi se dopada sve to što je rečeno, jer negdje mi u 21. vijeku živimo jako užurbano i nametnut je taj tempo i visoke norme i ličnog i profesionalnog uspjeha. Onda imamo te digitalne mreže. Tu nekako sve u bukvalnom smislu mora biti savršeno. Nama nije dozvoljeno da budemo tužni, da budemo neuspješni, da tu, ne znam, izgledamo loše. I onda se stvara jedna lažna slika. Znate, a svako ima uspone i padove u životu. Negdje je prirodno i ne bi valjalo da je život jedna ravna linija. I te društvene mreže su nas čak i udaljile jedne od drugih. Znate, prije smo se mi sastajali, pa da organizujemo roštilj, pa se družimo, pa se smijemo, pa imamo zajedničke aktivnosti i zadovoljimo tu svoju potrebu za pripadanje. A zadovoljimo i ti socijalne kontakte. Šta se sad dešava? Ljudi uzmu telefon, kao scrollaju po internetu, stave like i to je to. Jako je puno usamljenih ljudi. I onda negdje u jednom momentu ljudi samo shvate pa treba im ljubimac. I zaista je potreban, svakome je potreban. Ljudi kad kažu jao pa kao to je obaveza. Jeste obaveza, ali je to lijepa obaveza. Obaveza koja će vas možda u teškim trenucima natjerati da ustanete. Kad vi možda nećete imati snage sve to da uradite. Onda negdje kad imate kućnog ljubimca, kao što sam malo prije rekla, ljudi između sebe se sreću, pa komuniciraju, pa se tu stvara taj socijalni kontakt. Ono što smo izgubili u stvari radi društvenih mreža, negdje smo se udaljili, jako puno smo se udaljili. Odrvenili bukvalno i negdje smo izgubili kao društvo empatiju, što je zaista poražavajuća činjenica. Ne obraćamo pažnju jedni na drugi, ne vidimo šta se dešava osobi do nas. A šta je recimo taj fenomen empatije? Često i mi recimo kroz naše epizode pozivamo na empatiju, ali čini mi se da i mlađe generacije, odnosno onih koji dolaze, jednostavno su se susreli sa pojmom empatije, ali ne znaju biti šta je to. Šta bi bilo psihološki empatija? Koliko je to bitno? Jako je važan. To je naš osjećaj za druge ljude, odnosno ne samo za ljude, za ostala živa bića. I negdje, ja sam to uvijek voljela tako da kažem, kad imamo empatiju, onda razumijemo drugi. Razumijemo i tuđe ljudske potrebe, razumijemo potrebe istog tog psa. Recimo, ljudi kada imaju dijete, pa to dijete raste uz psa, ono se uči odgovornosti. Uči se da prepozna šta je njemu u tom momentu potrebno. I jako je važno da ljudi između sebe prepoznaju šta je jedni, recimo, i mi sad pijemo kafu i sjedimo i sad ti si, na primjer, zamišljen. Ja nemam osjećaj da vidim šta je. Nego ja pričam nešto svoje. U tom momentu možda ti biješ najveću bitku u svom životu. To je tragedija što ne možemo da znamo šta je empatija u 21. vijeku. Gdje je problem? Gdje se to izgubilo? Pa znate kako, ja mislim u principu da svi ljudi negdje nose sve iz svoje porodice i onda negdje, što je normalno, rekla sam malo prije, usponi i padovi u životu i kroz padove učimo. Ali sad nam je nametnuto da moramo biti najljepši, najbolji, najuspješniji, naj u svemu, grandiozna smo postali nacija i jedna jako narcisoidna nacija, što je zaista poražavajuća činjenica. I ja kažem, onda ljudi izgubi se, mora se izgubiti, zato što stavljaju samo sebe na prvo mjesto. Iz porodice ne usade više te prave vrijednosti. Roditelji se manje bave djecom, nažalost, jer nemaju vremena. Znate, negdje oni kao uvijek je opravdanje, pa nemam vremena, moram da završim to, jesu nametnute visoke norme, ali djetetom se moramo baviti. Znači, i moramo znati kako da to dijete odgajamo. Jer ako mi usađujemo u njega ljubav, ako usađujemo u njega te prave vrijednosti, ako ga učimo upravo šta je briga za drugo biće, to dijete će dobiti vjetar, znači za život. Naučit će da bude zaista ono što su nekada stari ljudi govorili, čovjek u pravom smislu te riječi. A mi se trudimo danas da djeci serviramo sve na gotovo. I šta se onda dešava? Oni su navikli da im se da. I oni moraju da imaju. Njih ne zanima. Oni ne vide kako su njihovi roditelji u stvari teško to nešto stekli. I onda tu nastaje problem. Jednostavno se gubi ta konekcija. Sa druge strane, ono što se još dešava tu i zašto smo to izgubili jeste da smo imali, mi smo ovdje prošli na Balkanu, inače svi, jako teške periode. I onda se dešava u momentu da mi vidimo ljude koji su brzo i lako došli do para i oni imaju novac.
I onda jedno dijete je sjedilo i posmatra, aha, on ima novac. Onda vidi svog oca koji je umoran, vidi majku koja možda plače, koja nije sretna u tom momentu i razmišlja, ali ja neću takav život. I onda poželi da bude kao taj neko koji je možda došao na jako brz način do novca. I omladina nam odlazi krivim putem. Pa generalno, da li je to u stvari nije transgeneracijski prenos, jer pokušavam da shvatim, recimo, iz naše generacije, mi smo tu negdje blizu, sad novih generacija koje dolaze, gdje je nastala ta rupa u sistemu vrijednosti. Evo, recimo, u regionu, u državama regiona, nastavnički fakulteti su prazni. Zašto više niko ne želi da bude profesor ili nastavnik? To je meni vrlo intrigantno pitanje u cjelokupnom odgoju jednih novih naraštaja generacija, jer u moje vrijeme, kad vam učiteljica ili nastavnik daju dnevnik da nosite, vi se tu osjećate ponosno, hiperprivilegovano, jer ste svojim radom zaslužili da budete predsjednik razreda ili da budete edukator. Danas, nažalost, malo je ljudi koji to žele biti. Gdje je rupa nastala? Ne možemo se konstantno pozivati na taj rat. Rat je, dakle, bio prije 20-30 godina. Ne možemo tražiti konstantno opravdanja za stvari koje su bile i prošle i koje nas ne određuju ni u kakvom smislu, ali pokušavam, recimo, da spoznam gdje je nastala ta rupa generacijskih kod tog kolektivnog mišljenja, gdje se izgubili autoriteti, zašto su autoriteti sada totalno neke trivijalne stvari bez imalo suštine i to ja recimo vidim i na fakultetu onih koji dolaze novih generacija, potpuna nezainteresovanost, sve je to na scrollanje. Da li zaista društvene mreže imaju toliki utjecaj na kreiranje svijesti i podsvijesti mladih generacija, reality show i tako dalje? Kako spriječiti to? Ja nekako uvijek ljudi će reći, on uvijek vodi mlin ka ljubimcima i tako dalje, ali ja zaista ne vidim drugi način spasa nego okrenuti djecu i nove generacije ka životinjama. Šta psihologija kaže? Da li je to zaista opasnost novog vremena? Ja bih to nazvao kancer, mentalni kancer novog doba i novih generacija. Ko će sutra voditi ove države? Dakle, mi nemamo više ni lidere. I evo imali smo sjajan bunt studenata u Beogradu. Ja mislim da niko nije ostao ravnodušan. Marko Luis i Marcello su također izbacili sjajnu pjesmu koja opisuje cijelu situaciju, ne samo Srbije, nego i cijelog regiona i da se zaista zapitate gdje ide ovaj svijet. Dakle, šta psihologija kaže? Šta je bila u biti problematika, gdje smo zgriješili i mi kao generacije, naši roditelji, kako smo uspjeli toliko da skliznemo u sunovrat društva? Negdje prestali smo da se borimo. To je prva stvar. Znači, nema više te borbe, nego pa dobro, pa proći će ju. Linija manjeg otpora. Linija manjeg otpora kojem je većini očigledno lakše da se ide. A sa druge strane, evo djeca kada imaju tog kućnog ljubimca, opet se vraćamo, ja se zaista moram vratiti na životinje, sad će djeca izaći napolje. Neko će počupati tog kućnog ljubimca, ali će to dijete da njega brani. Znači, ono se uči borbenosti u tom momentu. A mi definitivno negdje, što ja kažem, problem je što ne možemo da se dogovorimo. Svako je se digitalne mreže i tu udaljavanje ljudi jednih od drugih je u stvari napravo najveći problem. Onda negdje svi se trude nešto da naprave, da bi ih drugi u stvari primijetili, da bi ih drugi pohvalili, da bi ih drugi priznali. I šta imaju od toga? Nemaju ništa. Bitno je da smo sretni u životu i da su sretni ljudi oko nas. A ne sad šta će neko reći. Onda ljudi potroše vrijeme na to. Recimo, ja gledam i kroz kućne ljubimce, imamo određeni broj ljudi koji te kućne ljubimce drži čisto radi nekog statusnog simbola. Upravo ima, dakle, to je invazija, ekspanzija je bila određenih popularnosti nekih pasmina, ali mi se čini, recimo, da ove nove generacije to sad nisu to milenijalci, to su kristalna djeca ili tako da. Jeste, kristalna aura. Da ti kristalni dječaci i djevojčice
se uporno trude svidjeti onima koji se njima uopšte ne sviđaju. I mislim da je to konačno najveća zamka ovog cjelokupnog sistema. Dakle, zašto se trudite svidjeti onima koji se vama uopšte ne sviđaju? Nema potrebe. Ali to je to potreba da pripadaju negdje. A vi kada imate kućnog ljubimca, pa vi pripadate. Da, vi imate vi ste razvili tu pravilno spoznaju šta je osjećaj pripadnosti. A s druge strane, negdje te generacije nekako su odgojene kroz digitalne mreže da manje vrijede ako su drugačiji i ako ih svi ne priznaju. I ako ih ti posmatraju kao drugačiji. I onda oni žele da se... A uopšte im nije važno. I inače ljudi potroši vrijeme, recimo, neko je čuo nešto je se reklo za njega i onda je on kao nesretan i iznerviran radi toga. Zašto? Život treba posmatrati kao film. U tom filmu vi ste glavna uloga. Imate glavne glumci, sporedne glumci i statiste. Porodica je važna. Ti glavni glumci su važni. Znači, važni su ti glumci koji su u tom slučaju naši prijatelji. A mi obraćamo pažnju na statiste i gubimo život radi statista. Vi i ja kad sjedimo, kad gledamo film, mi uopšte ne vidimo te statiste, ne primijetimo ih, a u životu jako puno se pažnje obraća na njih. Tako je, još u novije vrijeme, ovo novo vrijeme, nažalost, velika je stopa pojave djece sa teškoćama u razvoju. Da li je to također neki novi evolucioni poredak, ali koliko kućni ljubimci mogu učestvovati u terapijske svrhe takve djece, odnosno djece koji imaju teškoće u razvoju. Da li, recimo, praksa psihologije, recimo, iz tvojeg iskustva, imamo, recimo, neke pozitivne afekte, odnosno aspekte koji ukazuju na to da razvoj kognitivnih i drugih osobenosti takve djece mogu biti poboljšane uz korelaciji sa kućnim ljubimcima? Mogu, definitivno mogu. Ja recimo vrlo često i čak i prisutan tu kad mi radimo terapije, jer negdje klijenti se osjećaju opuštenije i ljepše kada je on tu. Naravno nije prisutan sa svim klijentima, negdje ja i napravim tu procjenu kome odgovara, kome ne bi odgovarao, kod koga će on jednim dijelom da utiče, znači, na njihovo stanje zbog kog su oni došli. Sa druge strane, veliki broj, nažalost, sad imamo i povećan broj djece sa autizmom. To je složen bioneurološki, znači, poremećaj koji se obično manifestuje do te 3. godine. I on se tada i dijagnostificira. Ono što nam se desi jeste da je čak i medicina, ne samo mi iz ugla psihologije, priznala taj terapijski efekat pasa, znači kod te djece. Znate, njima je ta motorika oslabljena. Znači, kada imaju kućne ljubimce, pse, oni se sa njima igraju. U tim momentima oni određene pokrete napravi više puta i počinje ta motorika da se poboljšava, što je izuzetno. Onda oni su jako asocijalni, vi znate da oni imaju jako slabe socijalne kontakte, da ne znaju da uđu u te socijalne kontakte i vi kad vodite jedno autistično dijete napolje zajedno sa kućnim ljubimcem, neko će dijete prići tom. Jer djeca imaju urođeno to da prilazi, da ih privlače, znači te male životinje i oni će da priđu i samim tim se, znači, razvija i taj socijalni kontakt. Makoliko on u početku bio težak, s vremenom se autistično dijete navikava da je to dijete prišlo, da će prići drugo dijete, da će prići treće i počinje i tu dijete da nam napreduje. I to je jako važno, ali je jako važno da ljudi znaju kada imaju autistično dijete i kada imaju psa, kako da se u stvari postavi. Jer autistična djeca znaju biti, znate da oni imaju faze kada oni ispoljavaju bijes. Sad je jako važno u tom momentu da ne udari, znači, kućnog ljubimca i onda pas sam po sebi će da zalaje, da uspostavi, naravno tu govorimo o psu koji već je stariji od godinu dana i on će autističnom djetetu u momentu da uspostavi granicu, što je jako dobro. A onda se i to autistično dijete polako, duže vremena treba uči odgovornosti. Naravno, sve je to negdje kod nas jako teško ljudi, jer ti roditelji znaju koliko je obaveza oko autističnog djeteta, ali oni koji su probali, ja znam par slučajeva iz prakse koji imaju te kućne ljubimce i kod kojih se zaista primijeti efekat kod djeci. Sjajno. Da li, recimo, u
u spektru autističnih oboljenja postoje neki slučajevi gdje možemo tačno u određenom periodu uvesti kućnog ljubimca kao terapeutsku životinju ili recimo konja, ili to sve ovisi, dakle, o stepenu autističnog oboljenja. Dakle, da sad ne pošaljemo pogrešnu sliku, dakle, spektar autističnih bolesti je jako širok i nije baš svaki autistični, odnosno svako oboljenje pogodno za kućnog ljubimca. Upravo, tako da nam zavisi o stepenu. Tako je, dakle, oni koji sumnjaju na takvu djecu trebaju izvršiti procjenu gdje se kasnije može pristupiti terapiji u određenim... Uz, naravno, strogi nadzor. Tako je. Depresija, anksioznost, to su bolesti modernog doba i često pričamo o tome. Koja je razlika između depresije i anksioznosti? Pa vrlo zanimljivo, ljudi prelako, znači odmah da to kažem, ja vrlo čisto tako usput na kafi čujem kao depresivan sam, olako se koristi taj termin jer je depresija ozbiljna klinička dijagnoza, znači, a to ako u momentu doživljavamo neke neugodne emocije, ne znači da smo depresivni uopšte, znači, nego se borimo u stvari sa tim emocijama koje su prirodne, možda je se desio neki stres pa ih zato imamo. Ja za anksioznost vrlo često imam običaj da kažem da nam ona prethodi depresiji. Jer niko ne uđe, znači, u depresiju onako. Jeste, znači mora nešto da prethodi tome. Kod anksioznosti je prisutna ta napetost, znači, koju ljudi imaju. Znate, onda ste, ono kaže kao, pa nešto sam nervozan, pa nešto sam napet, pa mi je neugodno. U stvari ljudi tada osjete te neugodne emocije i signalizira im se da s njima, da imaju neugodne emocije zato što s njima ili sa okruženjem, na korelaciji između njih, nešto nije u redu i da nešto treba da mijenjaju. Međutim, ljudi to ne shvate kao alarm, nego ono, anksiozan sam, aha, pa dobro, anksiozan sam, pa ne znam što sam anksiozan. Uopšte ne osvijeste šta ih je dovelo u fazu, znači, anksioznosti, zašto postoji ta napetost, ili se ono trudi kao da je gurnu po tepih. I tu nam nastaje problem. Znate, drugo je kada mi pričamo o anksiozno-depresivnom poremećaju. To je nešto sasvim drugo. Ja sad ovdje govorim o anksioznosti koja nam je prisutna kod ljudi, kod većeg broja stanovništva nam je ta anksioznost prisutna, a nigdje ne shvatamo da su sve emocije dobre, i ugodne i neugodne, jer nas neugodne tjeraju na pokret, na borbu, da nešto mijenjamo. A ugodni su nam u stvari nagrada za to što smo uradili, ali mi to negdje ne radimo. I onda ja kažem, kad imaju ljudi kućnog ljubimca, kod anksioznosti dolazi do te nervne napetosti, jer se povećano luči taj kortizol, a onda kad imate kućnog ljubimca, počne da se luči serotonin i dopamin i nivo kortizola opada. Ljudi koji, znači, imaju kućni ljubimce su u principu manje anksiozni i ono što nam je najvažnije, rijeđe ulaze u depresiju. Koja je metabolička mentalna bolest. Ono što je, recimo, jako bitno je naglasiti da pojava anksioznosti kao bolest modernog društva upravo dolazi prema mišljenju, dakle, mnogih stručnjaka iz te oblasti ili iz pretjerane ambicioznosti. Šta je to u stvari što nas tjera da budemo pretjerano ambiciozni? Šta znači biti pretjerano ambiciozan? Da li to znači, recimo, da kreiramo neke snove, želje koje nisu u skladu sa našim mogućnostima, ili to znači jednostavno da nismo u mogućnosti da ispunimo nešto što mislimo da jesmo? Vrlo je triki, dakle, cjelokupna ta fama oko anksioznosti. Ali kako, recimo, minimalizirati, pored kućnih ljubimaca, koji, evo, sad smo čuli da utiču na taj hormonski bilans, kako u biti relaksirati cijelu situaciju? Evo, recimo, veliki broj stručnjaka iz oblasti psihologije i neurobiologije poziva na takozvanu globalnu depresiju. Mada kad razmislim taj termin globalna depresija mi se čak i ne uklapa u simptomatologiju depresije kao jedne teške bolesti. Šta bi, recimo, po tebi bila globalna depresija? Kako, recimo... Pa jedan vid nasmijane depresije o kojoj mi vrlo često pričamo, to je ono kao nosimo osmijeh,
kao u redu smo, dobro smo za druge ljude, a u stvari unutra bijemo neku svoju bitku, ne otvaramo se. Upravo oni socijalni kontakti, znate, mi smo nekada navikli ranije kroz ta druženja, pa mi ćemo se ispričati, pa podijelit ćemo sa nekim pa će nam biti lakše. Više se to ne dijeli, znate, nego ono, ma ja ću to sam. I onda kažu, neko, šta mu bi? Ono što ja primjećujem, a to smo testirali mnogo puta na društvenim mrežama i u prvoj sezoni Wolfcasta, kako ljudi zaista vole loše vijesti. Da. Ljudi danas zaista vole loše vijesti. I to može se vrlo lagano izmjeriti. Objavite neku lošu vijest, izgubili ste člana porodice, imali ste udes, dobit ćete 1000 poruka da vas neko pita u biti kako ste, jeste dobro, i za to kako ste, jeste dobro, ne kreće u ništa. Klasična radoznalost, objavite neki uspjeh, mali broj će vam to čestitati. Zašto smo postali takvi ljudi? Zato što su ljudi nezadovoljni sami sobom. Znate, negdje smo kao društvo izgubili u stvari izgubili smo onu kolektivnu empatiju i uporno pričamo. Ja se uporno moram vraćati na empatiju, jer mi je vrlo zanimljivo tu da negdje, kako ću ja biti sretna ako je osoba do mene nesretna? Pa ne mogu. Kako ja da se smijem ako do mene neko nije dobro? Znači, izgubili smo taj osjećaj i onda smo negdje, moramo se dokazati. Kome se dokazujemo? Za koga živimo? Možemo se porediti samo, i ja sebe bar poredim u životu uvijek, sa onim što sam danas, u odnosu na ono što sam bila jučer. I to nam je jedino ispravno, znači poređenje. A onda malo prije što smo spomenuli, pa negdje, normalno je da nekad doživimo neuspjeh. Ne možemo biti najbolji. Nismo rođeni kao najbolji i nismo rođeni kao najpametniji. Znači, čovjek uči dok je živ. I ti loši periodi, iz njih učimo. Uvijek su nam neka lekcija. Nikada to ljudi ne percipiraju na način zašto me se ovo dešava, šta mogu iz ovoga da naučim. Ne, nego budu ljuti, budu ogorčeni, budu zašto meni. I ja vrlo često čujem to, a zašto meni ovo da se desi? A znate, kad mi osvijestimo zašto se to dešava, kad mi osvijestimo šta je lekcija i pouka iz svega toga, ta situacija se relativno brzo i riješi. A tu negdje u stvari mi se gubimo. Da, što je u biti i možda i izvor ključ svih problema gdje trebamo osvijestiti da, ja bi to rekao malo drugačije, hajmo malo posmatrati i životinje i ljude oko sebe i uzimati ono što je najbolje. Pa mislim, ako je jedan mlazni avion napravljen po principu meduze i cjelokupnog metabolizma tog jednog živog bića, ako je Google kao jedna od najvećih svjetskih kompanija napravljena po nivou košnice pčela a Dižesova teorija ekonomije je kopirana sva iz živog svijeta, hajmo malo posmatrati životinje. Životinje se ne porede nikada ni s kim. Dakle, oni uživaju u momentu, žive dakle, u tom trenutku. Kad vas pas vidi, on će mahnuti repom zato što to osjeti. Mi smo nekako postali generacija savršenih slika. Mlako volimo, mlako se rukujemo, mlako se ljubimo i na kraju postali smo savršeno mlaki. I onda društvene mreže su stvarno postale izvor svakakvih gluposti na ovom svijetu. Da li je Deda Mraz kriv za ratna dešavanja ili nije, zašto neko kiti jelku ili ne, to su toliko trivijalne stvari. Ali pogledajte životinje kako žive svoj život i evo 14 godina je tu s tobom. I kada napravimo rekapitulaciju života za tih 14 godina, mi obično sjećamo samo onih lijepih momenata i stvari. Generalno, mi smo se izgubili u tom vrtlogu emocija, gađamo se terminima anksioznosti, depresije kao da su bombone. A ozbiljna je klinička dijagnoza. Ozbiljna je klinička slika, da, i postoji genetičke predispozicije za depresiju. Ali je in reći da sam depresivan. To čini mi se da je postalo in. Trend. Postoje trend i nekako psihologija ide u taj populizam previše, dakle, što ne smatram da je kao jedna... Složit se. Tako, psihologija je dio i biologije i medicine, dakle, vrlo ozbiljnih, egzaktnih, fundamentalnih nauka. Tako da mislim da taj populizam psihologije kao
jedne naučne discipline ne smije ići u tom smjeru. Tako da imamo neku poruku za sve ove mlade koji dolaze, pa i za ove koji nisu baš tako mladi, kako se vratiti sebi, kako se vratiti onom istinskom, da ne budemo bezlično anemični, da se anemično vučemo kroz život, nego da nekako cijeli ovaj region podignemo na neki veći energetski nivo. Rat je bio prije 30-20 godina, ne možemo se više opravdavati, ni na to skretati pažnju i tražiti izgovore zašto nam ne ide, pa hajde da nam više krene, jer vrijeme je, mislim da smo probili sve rokove, vrijeme je da i Sarajevo kao grad, i Beograd, i Zagreb, da žive u biti onako kao što žive svi evropski gradovi, jer mi smo u srcu Evrope i to je ono što je u konačnici poenta svega ovoga. Šta bi bila, recimo, poruka svim onima koji imaju te probleme, koji ne znaju kuda će sa sobom, a koji nisu dovoljno hrabri da traže više? Pa evo ovako, pošto ja ću sad da se oslonim na njega, Jackie ne živi u prošlosti i ne razmišlja pretjerano sutra, znači ne razmišlja vjerovatno uopšte, ja ne znam šta je u njegovoj maloj glavci, ali njemu je bitno da je on sit, da mu je toplo, da osjeti ljubav, da osjeti pažnju, da je voljen. Znači negdje život prestati, znači ljudi ili žive u prošlosti ili su pretjerano u budućnosti. Nikako da uhvati sadašnji moment. Ako ja danas potrošim na razmišljanje o juče, znači vrijeme ne mogu vratiti, ja prošlost ne mogu promijeniti. I ljudi u našoj državi se upravo non stop vraćaju na taj rat. Kakav rat? Prošlo je toliko godina. Jel imamo neki benefit od razgovora o tom ratu? Nemamo. Jel nam donosi nešto? Jel imamo neko rješenje iz toga? Nemamo. Zašto je ne ostavimo tamo gdje je mjesto? Upravo u prošlosti. Jer i vi i ja kad se probudim, ja malo vi, malo ti, uvijek je sadašnji trenutak i uvijek je danas. I jako je važno kako se osjećamo danas, šta mi to radimo danas i da danas ispravno živimo. Jer ako ja danas budem sretna, šta se dešava? Ujutru kad se probudim, moje danas će biti juče. I ovo što mi sjedimo, ujutru će biti juče. A nama je bilo lijepo. Imaću nečeg lijepog da se sjetim. Kreiram jedan lijep život. Ali ne. Uporno je, znači, ta neka raspodjela. Uporno je bitno neki nivo, neki rang. Kakav nivo? Kakav rang? Šta je to nivo i šta je to rang? Pa među životinjama nema nivoa i ranga. Oni zato ne znaju. Znači, sve ono što oni nemaju, a mi imamo i nas unazadilo. Pa hajmo malo naučiti od njih. Hajmo naučiti kako, evo ja ću dati jedan primjer, mi smo imali papagaja koji nam je uginuo i sad Kićo je bio onako, kako bi ja to objasnila, šašav i blesav, što ja kažem, nije htio puno da leti, nego je non stop sa njim. Pa skoči na njega, pa njih dvojica nešto pješki po podu, pa onda se popenje, pa on hrani Jackija. Vadi mu jednu po jednu bubu. I ovaj čeka da mu ovaj baci bubu, a stoji na ivici zdjeli. A onda kako su one ljuspice od hrane kod Kići u kavezu, Kići nestane hrane, ja u momentu ne vidim, ali kako znam? Jackie je prišao kavezu i lupa šapom, znači, od njegovu zdjelcu sa hranom, isto tako i zdjelcu s vodom. Njih dvojica, to je nevjerovatno, papagaj i pas su imali osjećaj jedno za drugo. Znači, nisu ista rasa. Tako je. A mi ovdje među ljudima, mislim... A svi imamo isti DNA, imamo istu krv. Upravo, svi jednako osjećamo i glad, i žeđ, i bol, i tugu. I to je nevjerovatno. I ako je čovjek sposoban da naudi nedužnom biću, on je onda sposoban da naudi i čovjeku. Upravo to je moje sljedeće pitanje, s obzirom da smo u 2024. godini koja je nekako skidala sve zavjese sa svih pozornica našeg života. Imali smo taj nesretni slučaj Mede, gdje je javnost ostala zgrožena i meni je, recimo, koliko god je bio taj čin grozan, znači on je bio, ja ne mogu, tako, to je bilo stravično, traumatično, to je bila dodatna traumatizacija i mene i sviju oko mene i sviju nas, jer svi smo mi na kraju bili taj Medo i mogli smo se naći svezani za taj traktor smrti. Kako još uvijek pokušavam da, mislim, taj stariji čovjek koji je to uradio,
kako ljudi postaju psihopate? Mislim, ono, ja ne mogu da shvatim da od jedne bebe koja se rodi, da čovjek proživi čitav život i onda se pretvori u takvog psihopatu i na takav način zlostavlja životinju gdje hrani nešto u sebi koje nije, to više, ne možemo to nazvati ljudsko, to nije ni ovo zemaljsko, to smo mi gledali na Netflixu i u filmovima strave i užasa i horora, i ti ljudi žive oko nas. Dakle, kako prepoznati psihopatu i kako se zaštititi? Pa psihopatija je jedan jako specifičan poremećaj. Ja volim psihopate nazvati daltonistima za emocije. Njima su te emocije u potpunosti isključene. I onda recimo oni posmatraju, oni se hrane osjećajem moći. I kad vidi da je neko slab. Oni posmatraju druge ljude i uče šta je društveno adekvatno ponašanje. Oni recimo mogu otići na neku sahranu, dženazu, kako god hoćete, i oni će tu da plaču. Za 15 minuta oni će biti u kafani i smijaće se. Jer je to, oni su vidjeli da drugi plaču i da tako ispoljavaju emocije, oni tako nauče. Ali u principu njihova hrana je uvijek u stvari moć na drugim bićima. Nebitno da li je to čovjek, da li je to životinja, uvijek je tako nešto u pitanju. Da, to u vezi sa narcisoidnim poremećajem. Jeste, ima veze i sa narcisoidnim poremećajem. I onda negdje mi sad, ja ne znam, ne znam da li je čovjek koji uradio nasilje nad medom vještačan, to zaista ne znam, znam da je bio u zatvoru, u stvari u tom nekom kao pritvoru. Ne znam da li su ga kolege vještačile. U principu uvijek iza tako monstruoznih stvari stoji neki poremećaj. U 99% slučajeva. Što znači da ta osoba koja je na slobodi može nauditi na isti način nekom djetetu, čovjeku ili bilo kome drugom. Nekom biću. Sa druge strane, mi ne znamo kako je došlo do nekog poremećaja. Uvijek je vrlo važno da znamo da li je neki poremećaj stečen ili je poremećaj urođeni i da se adekvatno reaguje. Ono što je meni specifično kod, recimo, psihopata, kad smo ih se već dotakli, i naravno i narcisa, pošto oni uče što je društveno prihvatljivo, znate. A sad je u medijima svašta nešto društveno prihvatljivo, što je negativno. Ako bismo mi malo pročistili filtrirali te medije. Da, nema više cenzure medija uopšte. Onda bi oni se možda plašili. Onda oni ne bi radili takve stvari, jer nije društveno prihvatljivo. Jako ih je teško prepoznati. Recimo, psihopate su jako slatkorječive. One jako dobro vrijebaju svoje žrtve, kada pričamo u odnosu. Da. I nekako uvijek dobro procijene slabu stranu svoje žrtve. I onda, kad napadaju svoju žrtvu, ja to uvijek tako kažem, pošto su je dobro procijenili, znaju koje su je slabe tačke, oni polako, znači, počinju da grade moć nad njom, odnosno žrtvu da uništavaju jer je njima tu hrana. I mi imamo, oni sprovode i fizičko nasilje i psihičko nasilje, to sve znamo. I nažalost jako puno je psihopata oko nas. To znam iz prakse jer jako puno žrtava imamo, ali nijedan psihopata nikada nije tražio pomoć, bar kod mene, a i s ostalim kolegama u razgovoru zaista se nikada nije pojavio. Da, teško da ćemo pronaći psihopatu na psihoterapiji. Upravo. Šta je hipnoterapija? To je jedan vid hipnoze, znači gdje u radu sa klijentima vodimo ih, znači, u ne potpunu hipnozu, oni su svjesni, znači, tehnikama ih vodimo u to stanje gdje oni počinjemo da razgovaramo iz nesvjesnog dijela svijesti i klinička hipnoza je mnogo lakši način, odnosno mnogo brži način da se određeni strahovi, određene fobije prebrode. Znate, psihoterapijom nam treba malo više vremena, a kliničkom hipnozom 1 do 3 i to je završeno. Koliko je u biti stanovništva Bosne i Hercegovine i regiona traumatizirano? Da li živimo naše traume? Da. Dakle, svako svoju. Svako svoju. Ali super je stvar kod onih ljudi koji, recimo, imam dosta primjera koji su uz kućne ljubimce, fobije i strahove uspjeli to prevazići i napraviti od svoje traume ili fobije super moć. Da. Dakle, moja mama je neko ko se bojao pasa, jako je bila udata za veterinara, ali je nekako uz cjelokupnu ljubav
uspjela prevladati i Što je zavoljeti odlično. u stvari životinje. Postoje recimo primjeri gdje, ne znam, na nekom šetalištu vidite roditelje koji sklanjaju djecu od kućnih ljubimaca, ne cukofuj, uješćete, što je u biti gdje roditelji svjesno traumatiziraju. Kako recimo spriječiti taj vid? Da li treba edukacija roditeljima u biti? Pa svaki roditelj voli svoje dijete. Apsolutno. I već dosta roditelja će i ovo da pogleda. Meni je prijateljica nedavno došla onako sva iznervirana i ja pitam šta je bilo. Ona je išla sa svojim psom, krenula je kod mene i desio se moment, majka išla sa djetetom i rekla, eno ga pašće, moramo prijeći na drugu stranu. I zgrabila je dijete i umalo je udarila auto na sve to. Majka je svoju traumu prenosi na dijete, ali svaki roditelj pošto voli svoje dijete, negdje nek se raspita o benefitima, znači za njihovo dijete. I evo mi smo danas razgovarali o tome i negdje ako želi dobro svom djetetu, definitivno će to dijete znači da usmjere ka kućnom ljubimcu, pa i ako oni imaju strah. I oni će taj strah, evo kako je majka, prebroditi, znači zbog ljubavi. Uvijek je ljubav jača. Tako od svega. Ljubav je jača od svega i nemojmo uskraćivati novim generacijama emocije, jer upravo ta pretjerana zaštita, mislim da to sve nekako dolazi iz pogrešnog mjesta, je pretjerana zaštita da bi zaštitili nešto od nečega što ne znamo. Jer neznanje je vrlo opasno u svim segmentima života i u psihologiji, biologiji, medicini, ekonomiji. Dakle, najviše nas povredi ono što ne znamo, tako da hajmo ovim novim roditeljima reći da u redu je voljeti svoje dijete i apsolutno je normalna pojava da se djeca vole, ali dajte im priliku da oni sami odluče što će voljeti, jer nije samo ljubav sa kućnim ljubimcima nešto što će ostati na tom nivou. Djeca koja su u stanju da vole kućne ljubimce će sutra biti u stanju da vole i svoje prijatelje, svog partnera, partnerice, drugo ljudsko biće i sutra biti oni bolji roditelji koji će nekako graditi bolju budućnost. I za kraj želim da te pitam put duše, nekako sinonim koji opisuje tebe i šta si u biti htjela poručiti svojim klijentima, pratiocima društvenih mreža, koliko je u biti taj put duše jako bitan i zašto se stalno pozivaš na njega? Zato što nam je tu, u stvari svi smo mi ovdje, mi jesmo, imamo svoje fizičko tijelo, što ja kažem, živimo u materijalnom svijetu, ali smo duhovna bića i duša je ta u stvari iz koje sve potiče. I svaki čovjek ima put svoje duše, put koji mora da prođe i određene lekcije koje jednostavno će da savlada na tom putu. I negdje smatram kad bi svaki čovjek slijedio put sopstvene duše, sopstvenih emocija, da bi sve bilo drugačije. Negdje bismo bolje razumjeli jedni drugi. Hajmo dakle pozvati sve one koji gledaju Wufcast da slijede put svoje duše. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Bilo mi je izuzetno čast i jako je brzo prošlo, dakle, ovo vrijeme. Nadam se da smo vam dali super informacije, da se možda nekada zapitate da li smo na pravom putu, odnosno da li smo na putu naše duše. Sa nama je bila Slađana Đaković, psiholog, klinički hipnoterapeut. Koja bi bila poruka za kraj našim gledateljima i gledateljicama? Pa definitivno da voli životinje, da voli ljude, da prije svega budemo ljudi u životu, a poslije toga šta god hoćemo, znači možemo da budemo. Bio je to još jedan Wufcast gdje psi govore za one koji znaju slušati. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!